sam Željka Varjačić, imam 42 godine, inženjer sam građevine. Radim za Spar, radim kao voditelj projekata izgradnje novih trgovina. Prva faza je raspisati natječaj sa projektantima, pa onda kontrolirati fazu projektiranja. Poslije toga ide faza natječaja za izvođače i za nadzore i poslije toga ide faza izvođenja. Znači faza izvođenja traje najduže i u toj fazi svaki tjedan idem na koordinacije gradilišta i tamo zajedno s ostalim sudionicima u gradnji kontroliramo u kojoj je fazi projekt. U mom poslu je jako bitno biti dobar komunikator. Iz razloga to je veliki tim ljudi i sve su to vanjski suradnici. I sada mi nekako zajednički moramo doći do dovršetka projekta. I komunikacija je, naravno, ako je dobra komunikacija, onda sve ide puno lakše. Postaje sve lakše sa što više iskustva. Jer kada se postavi nekakvo pitanje di sad ti možda ne znaš nužno odgovor, ali znaš kako doći do tog odgovora ili koga treba sve tu angažirati, onda je to puno lakše, ali rekla bi isključivo iskustvo. Niko u mojoj obitelji nije bio inženjer, tako da nisam imala nekakav takav primjer, ali sam od svoje obitelji naravno dobivala potporu za ono što sam izabrala. Eto, čak niko u mojoj obitelji nije niti završio faks, tako da evo, svi su navijali za mene. Da ispričam svoju priču, čini mi se da bi to nekoj mladoj inženjerki moglo biti interesantno ili onoj koji se želi odlučiti ići u tom smjeru. Pogotovo u smislu da ne treba izbjegavati inženjerska zanimanja zato što ima manje žena. To u svakom slučaju bi rekla da su to nekakvi stereotipi koje treba izbjegavati i da treba puno više mladih inženjerka. Na početku karijere sam znala biti frustrirana kada bi se prednost davalo mojim muškim kolegama i bilo je takvih situacija, pogotovo na samom početku karijere i to može biti jako frustrirajuće, pogotovo ako znaš da je to nepravedno. Čak su nekad i kolege isto znali da je to nepravedno i čak to njima nije odgovaralo, ali takve nekakve situacije su dolazile uglavnom od starijih. Čak u jednom momentu sam imala situaciju da sam vidjela da u toj firmi za mene jednostavno nema mjesta i tek sam se bila zaposlila tamo i nakon doslovno 2 mjeseca sam zaključila da to nije mjesto za mene i tražila sam drugi posao. Iz čiste ljutnje. Znači, baš došla sam doma iz čiste ljutnje sam krenula tražiti drugi posao. Ne smije se nikad odustati. Ne zadovoljiti se sa time da ostaneš na nekom mjestu koje ti ne odgovara. Znači, jednostavno treba mijenjati. Nekad je samo dovoljno nekome reći to što si sada rekao nije u redu ili nema razlike između muškog i ženskog inženjera, a nekad stvarno treba potražiti svoju priliku negdje drugdje i naći mjesto za sebe, jer se to tako i dogodilo. Na drugom mjestu mi je bilo super. Često sam jedina žena u timu, među sudionicima u jednom projektu. Ali ne bih rekla da postoje razlike između muških i ženskih inženjera. Svaka osoba ima svoje osobine, svoj stil, vrline i mane, a svima nam je stvari cilj isti, završiti taj određeni projekt. Kada idem na gradilište, krećem ranije ujutro i ništa, sjednem u auto, dođem na gradilište, održimo sastanak. Zavisi kakav je projekt, on potraje sat, 2, 3, 4. U autu imam radne cipele. Kada se hoda po gradilištu, recimo po armaturi, onda moram imati radne cipele i imam šljem. U kasnijim fazama gradnje to više nije potrebno, ali da, u gruboj fazi gradnje šljem i cipele. U slobodno vrijeme se bavim trčanjem, trčim 3 puta tjedno. Osim toga, preko vikenda idem na planinarenje. Isto tako volim putovati. Kada idem na putovanja, onda uglavnom biram neka aktivna putovanja. Tako sam popila sam se na Kilimanjaro,
na najviši vrh Atlasa, onda u Himalajama sam bila i tako. Sportske aktivnosti mi pomažu, pogotovo u stresnim situacijama, znači to mi je jako dobar ispušni ventil. Nekad za vrijeme trčanja poslije posla analiziram nekakve situacije u glavi, a nekad mi je teško pa o ničemu ne razmišljam, a i to mi nekad treba. A kada sam u planinama, onda uglavnom ne razmišljam o poslu i to me potpuno resetira i kad se vratim onda sam spremna za nove izazove i još veće izazove. Mladim djevojkama koje bi željele ići u smjeru inženjerstva, bih htjela reći da su to jako interesantna zanimanja. Jako su aktivna i jako brzo se stvari mijenjaju i sigurno neće biti dosadno. Znači, sigurno neće biti dosadno. Radilo se o maloj tvornici za proizvodnju pekarskih i slastičarskih proizvoda i bio je jako zahtjevan, ali isto tako me jako motiviralo raditi na tako složenom projektu i učiti nešto novo. Jako mi je velika čast što sam nominirana za inženjerku godine, pogotovo iz razloga što u moje vrijeme nije bilo takvih projekata, a mislim da bi mi bilo jako interesantno da bi slušala tuđa iskustva, pogotovo zato što ima jako puno, kako sam sad upoznala sve ove djevojke i čula različite priče koje su jako interesantne. Mislim da dok sam bila i u osnovnoj i srednjoj školi da bi mi to bilo jako zanimljivo za čuti, jer jednostavno ne znaš, u tom periodu života ne znaš šta znači točno biti inženjer građevine ili inženjer elektrotehnike ili strojarstva.